Eblisib li apostol Pablo, no coexpochis yu aminkile kapabal rikindi Christ. Salihu Colosenses ut Filipenses, no kotzolok chirish li pabal ut sahil cholehil. Salihu Corintios, un comunil ut raum. Salihunjung chiles, li Dios nashkauresiye lishtenamit utanakwan, li ratin tohjuah kuichi atinak sadikatjuam. Solok salisantilhu rikin saralux. Say chole hichokakwe, yoko china le bak hunchina kamuk, chirish le katzol bal reali shaman hain, nash holomi lens hoepli sakenk chirek. Nakanaw nak li ani kwank nach rikin le kakwa Jesus, han li kishkyal shak saliru chichojain, chi pa bank, chishbanunkil li narach le kakwa, chirukbal sa hunak chikliatin, lish santil musik li rahom li nataumank kahkui sa shkabale kakwa Jesus. Jonas Chekelihu 1 Corintios capítulo 13 versículos 4 y 5. Likwang rechan li rahok. Likwang shkuyum sa chishunil. Rahok linkana kakalik. Linkana shkesh kwankil shkunesri. Linkana shketretiri. Linkana sikisha milal shkunes. Utinkana shkesa shchol linkaus. Nakanaw nak ho poyenam. Ahmako nako yolak salimak. Aban maka ako nakakaruin kata truk shalbal lisantil musik liqaqwa Dios nakakana chiok salikam salikachon kholi rahoman likiek asinkre chishhunhun qalib reheb lishsolom liqaqwa Jesus ebli apóstoles chishpukte sinkili chabil esilan relikol bain kesh qashtesiri be chihunkwakil sashkabahan maga gerahkwili rashik ligichal sashbene kesh jalsh qeheb chik angelak na baleb kesh mayehalish juame sashkaba lisantil evangelio tohretal na kesh kul likamk reshten qingileb li juntesal chishtawbal lishkol baleb utha anakwi li rahomain likish ashtesi kwirib li apostol Pablo salish angel khonash tieja qeli hu Filipenses 1:21 shpanak chikula inchan lichuam haan li Christ shpanak riken lishchuam nashkut besil li Christ rikineb li juntesal utlikam kchan haan li ashal uskuchik chokwe uthaan ashok sashkaba li Christ shbanak lishkamik takut besin kre lishbabal utli versículo 20 nashchehkwi usa yoqin malach utkamenaqin qoqoin chol naqanaqkwan utjunelik li Christ tanimaq shlok alquikin shbanak chokre li apostol Pablo li kamk sashkaba li chabil esilalain tishbanu khwi utkishbanu chihokan nakhnabaleb chikli qasqinsin keshtaw lishkol bale utke pa bankre li qaqwa sashkaba chishkhuni li kishkul chaqli apostol Pablo liqahona la tqasquitsin jochik chikulak sashraqik utlihona la anaqta chaleq chishkhuni li cholekh mayotana chitsaqlok reru lishtikila li qachol khonaraq li qaqwa Dios kulak reli honal naqta keman qretalile chishkhuni le ha li retalil li nimlajos axul li na atinakwi li santilhu utchok reheb li qakomon li nikeshkanam chiok chibabayqil li yal ruchichochinnale inkatesh keretal naqtesh kulubali li chkoleb chishkhuni lain shbanak kainaqeb chik chishbanunkil linka us mokocha haqta chik chiruhe naqeb li juntesal numtaq sashbene ut mokocha haqta chik chokreheb shkulubankil chishkhuni li rusila li ruchichoch uchiseqtanankil ishkol bale shbanak rubelakh naqteraq shnumsinkileb li railal sashkaba li qaqwa teshkeri be rubelish kwankilal li nimlajos axulain renaqinqate kameq satsalam renaqinqate raubtesiq renaqinqate shkuli railal manak renaqinqate kamsiq abanan honashcheli santilhu salihu Mateo 16:26 kaputru tishrah hunaqquinq naqtare chani chishkhuni li ruchichoch kuita sachq lishchu amchiru nabalaqeb reshkol balishchu ame teshbanu chalaqqa
li taqlam ilaqeb kui abanan techtseq chunguakil li junelik yuam li naqataw kahkui sashtaqenkil uchbabankil li qagwa Dios inkanaqanaw jokyalaqeb li maqueb tsaqalleb ahbabanel li techtseqtana li shbabaleb salihonalaan aran ta ileq ani heb tsaqali shishjalshqe ut ani heb li jalshishkut besinaq shishjalshqe shtaqenkil li qagwa aran teshkut besiribe li shekwank chimuqmuchan te loqonin chisasa li chole teshkeribe rubel li retalili qagwa Jesus ut li jokyale li mare chaqeb chaqchoqreheb atinak te kulaq jolaq David li teshkesh choleb chik angelak chiruli qagwa Dios ut teshqashtesi kwi jokan naraj li chuameb sali shiu chiruli shamana insho atinak chirishnaq naqsajunak li oqtin li khwal sasku jigru aran naqnikeruan chi ilek li chahim chilem tsunk ut naqwal oqtinak ku jigru chishunil choqrelish tanamit li qagwa Dios ashal chik kaw naqtelem tsunk holi chahim chiruli chosha ut ustalima usaq kuing tishjal shqeshraub de singile bebriralash ka holi qagwa Dios hebain teruhang chiqashok sashkaba li qagwa laq ashonel sashben chishunil limak kwa hulina leb le ashal shiu lina ilmank anakwan sale junjun reheb le qaigles naknakok ay shbanunkil li duchi joch ilna leb nakaganap chi ok uchi tsaqong sale qaigles atkwas kwisin shiu tsaqalain ut akhel runak taqahal sa humbat qapatsaq lishten li sandil musiq ekhre renaqantak utuq ut taq usuq qe reshnawbal matyuko chi ek sali tsaqalbe linak amukqe sali khonelik juam manak sali sachk chi hunguakil qatzilaq rish mayoko roshloq ingili qagwa Dios mayoko shukwangilru mayoko chik angelak chitik tsaqalru khonaraha lihu 1 Samuel capítulo 2 versículo 30 nashcheqe jokyaleb linike oshloq ingkwe twoshloq ihe chan mahole qawa Apofradito mahole qawa Timoteo li chabileb shchol khonashcheli sandilhu mahaanaq kwili jokosh sikbananaqwan usaraj naqhokan hata shaqli qagwa Dios chosub de sinqrela chuam sashkabali qagwa turuq chishtawbal li khonelik chuam li Dios chosub de sinqagwe utkui haanaraj taqabiqib sahunjik liqaqangel